Akhenza kwa mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Maloko YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana. La ku vulavula hi mhaka ya ku nhunguvani yi tirha ku endla yini, or loko va ku na mhamba amutini swi va swi kha swi tirha ku endla yini. Loko ni vulavula hi mhamba ku na leswi swa ku mina loko ni kuma ku ni la ku endla business ro karhi, business leriya ra mina ivi ni fika ni chela fole ka ve le hansi ni kombela ni ku vokokwani ni kumenyana business hi leri ni la ku ta ku business rin'wana ri ni nghenisela mali ni ta kota ku hlayisa ndyangu, ni hlayisa na vana, ni hlayisa na nsati or ni hlayisa na vatswari. Ivi va ni tela vokokwani va ku hayi famba i ya xava miceka ya tinjeti na mapalo i tirhisa swona i khikela swona kumbe i veka swona laha ka business leriya. Mi kuma ku a ni yangi ni le n'angeni kwalano, a ni yangi ni ya ni ya dlaya munhu or ni tirhisa tingati ta vanhu. Ku ta va ku ri yini? Ku ta va ku ri yona mhamba ya mina ya business ra mina. Loko mi languta na vanhu van'wana lava nga na mathekisi swi ta n'wi tela emilorhweni vokokwani va ku thekisi ya wena yin'wana na yin'wana a yi vi yi ri na miceka. Thekisi ya wena yin'wana na yin'wana a yi make sure ku loko wena i xava thekisi namuntlha fika i va byela ve le hansi ku hayi vokokwani ni xave thekisi na ku ta ku business ra mina ri kota ku kula. Thekisi yin'wana na yin'wana loko a yi xava munhu liya ya ku ya ku ti ta ku phahliwini, loko a xava bekara kumbe a xava bazi kumbe a xava lori or a xava movha sweswo because of what i timhamba leti ti nga ta va ti khome business ra yena. Ivi hi ya ka lava va nga na tihomu, lava va nga na tihomu mi kuma ku na ya ni fika ni chela fole a gandzelweni ni fika ni ku hayi vokokwani ni xave tihomu timbirhi hi leti, ni lava ku ta ku tihomu letiwani ku va tona ti endlaka ku ti tswala ku xivala xi kota ku andza ta kota ku ti hanyisa. Tihomu letiya timbirhi ti ta tswala, loko ti tswala ivi xivala xi tala, ivi ku fika nkarhi mi kuma ku xivala lexiya xi tele. Ivi vokokwani ni ya va byela ni ku hayi vokokwani ni lava ku ta ku tihomu letiya timbirhi letiya ni nga sungula hi tona xivala ni ti xavisa kumbe ni endla ntirho laha kaya ku vitaniwa maxaka ku ta dyiwa nyama ku tsakiwa. Ivi swi va tano, loko swi ve tano ni ta teka yin'wani homu futhi kwalaya xivaleni ku va yona yi nga ta va yi khome xivala. Ende loko yi khome xivala lexi a ni zangi ni ya n'angeni or ni za ni ya ka muporofita ku homu liya yi khome xivala. Ni va ni va byerile ku hayi ta teka homu yin'wana laha ni endla yona yi ni khomela xivala. Sweswo mi kuma ku xivala lexiya xi tshama xi tele hi tihomu hi siku kumbe hi n'hweti munhu yaloye i xavisa 10 or 15 wa tihomu vutomi byi ya mahlweni ku hanyiwa na ndyangu wa yena va tshama va tsakile. Ivi hi suka nakona kwalani hi ya ku hi ya aka lava va nga na ma-business va nga na tishopo. Ni ta fika ni va byela ni ku a ni ti sungulele xiphaza n'wina vokokwani hi lexi, ivi ni xi endla xiphaza lexiya xi ni nghenisela mali ivi ni endla xopo yikulu. Xopo liya yikulukumba ku ta va ku ri yona na yona yi nga ta va yi ri mhamba ya kona. Xiphaza lexiya na xona lexitsongo xi ta va ku ri xona xi nga ta va xi ni khomele ndhasi ka na xopo letiya ta mina ti tala. That's why mi kuma ku van'wanyana loko mo languta etikweni mi kuma ku etikweni ku na vhengele ra khale ro tirha ku pendiwa ri sasekisiwa, a ri se tshama ri kuma ku va ku hayi ku te T_L_B ta yi ta deliza vhengele leriya. Hikuva munhu luya i kombele ka ve le hansi ku ri ni lava business ra mavhengele ku ta va ku ri mhamba ya kona or nhunguvani ya kona yi nga ta va yi khome business leriya. That's why mi kuma ku loko mo languta va ku hayi mufi i famba na swa yena. Ku na leswiya swa ku kuma ku mina na swi tiva ku loko ni xava thekisi ta mina ni ya ni ya ti phahlela le egandzelweni. Loko ni tihomu ti ri kona lahaya ni ya ni ya va vikela ve le hansi ni ku ve le hansi tihomu timbirhi ta xavisiwa laha exivaleni ni lava ku kota ku vana va kota ku dya. But mi kuma ku loko no lova ni siya vana va mina va nge swi endli sweswo because a va swi tivi ku papa a va endlisa ku yini timhaka ta vona ta business ku business ri kota ku famba. Ko ngheniwa xivaleni loko munhu a ku lava homu yo tekiwa a nyikiwa a famba a ya dlaya. Sweswo mi kuma ku se tihomu ti herile xivaleni va ku mufi i fambeni na swa yena, ma-business ma wa va ku mufi i fambeni na swa yena, mathekisi ma wa va ku mufi i fambeni na swa yena. Because of what munhu wa swilo leswi a khome swilo leswi a ri na nhunguvani a va a ri na mhamba yo karhi leyi khomaka ma-business lamaya. Ku na swilo swo karhi leswi yena vokokwani va nga n'wi byela va bebula papa yena emilorhweni or vokokwani wa yena or va papa yena va ku loko u lava ku ta ku swilo swa wena swi famba i ya xava nceka wa so i xava na swilo swa so ku swi ta kota ku swi ku khomela business. Se hi swona leswi mi kuma ku loko hi vulavula hi tinhunguvani na timhamba hi va hi kha hi vulavula swona.
va ta tatisa lava nga ta tatisa, va ta hunguta lava nga ta lava ku hunguta, va ta ndzi tsundzuxa lava nga ta lava ku ndzi tsundzuxa. A hi kuriseni rixaka vanhu va ka hina hi tiya ya mahlweni. Na khensa ka mina na ti-channel Matimba ya Munhu na YouTube channel. Dankie.